hati di awan biru 51 cerita kaduku jadi himbau sampai puluh ampe alun mandape di sangkong balian ya capek-capek anak tamban di dek cerita 80 lah ampe alun mandape di sangkong capek kalau pahlawan tukang balakuang hari lapatang membongkar sawah salapan 7 angku di kayuan dicoret lapan mulai digoyang dibadan diri tigo balik aku kini dicari ulimi di kota Raju mulia tak mulia di bawah sacu biarlah gadi biarlah jando 73 kurang selesai desa kulayan angkot 39 cari 39 kalau dijaga 30-an angkot disilang kalau mainam duduk di pintu 61 bahag kampanye tuh digoyang dari silapan 1 tolong diisi kalau mainam 81 masuk apa tuh ya mantuk masuk melambai tangan mereka kalau minta goyang tangan ya jangan kupon di lambean oke kalau kupon bertanda manang ya kalau selusin keinginan hilang ada di malam dihampai musang aduh balik aku disilang aduh balik alun adonan manang kalau walimat angkot terakhir itu tidak dicoret nara ada ya yang penting angkek sampai ya karena mereka kalau lah diambil jongko celai tersabui angoy dua balik sangapan 39 ampe 67 ya di mana nih ya kalau kamanang nih sudah long nih nah yang kembali